Oho, Gladiator çamadanları. Aha! Bişkek şarında Aymol Targoy Center'de Gladiator çamadanlarının magazini açıldı. Belki Dubai'ye gittik mi? Albatta gittik. Men de özümün Gladiator'dan bir çamadan alıp olay ne? Assalamualaikum zamandaşlar, mekendeşler, amansızlar bu. Bişkek şarındağı Aymol Targoy Center'den içinde dostumuzun sopsanı bolğan çamadanlardın magazini Gladiator açıldı. Biz sizlerge tak malumatlardı özünüzdün karnaşıdan alıp beremiz. Саламатсызбы достор, Гладиатор магазине кош келиңиздер. Биздин магазин ассортименти көптөгөн чемодандар, рюкзактар жана болсо барсеткалар бар. Сиздер келсеңиздер, өзүңүздүн вкустарыңызга тандап, биз барсеткаларды жана чемодандарды тандап беребиз. Биздин адрес Шевченко 80, торговый центр Аймон.